betogum ulam badak manya guna masi amre siata fa ikana le ne kwede mabe ya no bonya badas na ga dire klafa yedo da si wonya be maso bo to wonya be na hoji bode ya mada mare hana ya mada na mi bu blogger mi ap home mi kpo mi ap television on yo kame se kpo no yo kame bu ba mi nya vodo ma he menye ne mai wo le chogo majejewa egba la be mi abubo agba o kata o mena mi egba matoto bi akoso adenlia aha ne se na kareji dada toe mele tefe ya egba mbo no ge badasne fianyiga adren kple afa ye mi atogbi ke wo yona be mi da o kagbo elegbonye egba mi enu gede usroge be bi enye le jojom hafi kekama na jegoma leke amegbeto wo hafi jo be vito mi o va o leke mi wo hafi jo va agbe ya me leke mi wo hafi jisi mawo kadodo ka no mi ple mawo do mo kaji mi togbo to hafi nya be mawo jesi alu nu ka aleko wo hafi nya be mawo le ye endeka evaro ku de enu mi menyao ke mi nya vo mi bu be de mi nyi vo menye ne mai wo le chu goma jijua mi gegegere enu ma okata wo gbo egba na nye be enya yo kata blog mi le gba de ekude na nenchi alu na dibe yakosusu akpe wona ya na nwule akoto 0503447550 0503447550 eya number ya omo yo ne bebi ere se de kala su anwule na kwetu tefema ke na nye be na dibe akpere wona ya nti egba mi afa mumu alo ega monu ike na to akpere mi nti ya 0243408086 0243408086 Beremianti alabe wona wa do ayirengo wa no nye kulo gbomiano nuya wo hasia yi madako manya gro na shombet ultimate enye domiare ke wo chovel ga fofo ya ma mafo no choti gbogbo over yi ye ma gro domia ato fofo klo domio katale tefa yi mi fle na amiule onde kai ke ga kude enuenti badibe na nyanwe zigede nyebe efa do wa ato fofo vie bere ayo katale asema ye ma dak bere yeho ma oba to gbobo mala bubru dom na enua ma jebe mala bubru dom na juro kabom ala do won pepepe amayo katale zama wo le da se dimcho enti be jagba be tepese tepe ne la wo ha na jagba be shombet ultimate edene no afema na na nyebe de vio yi de gbodom ye wo janye ye wo nga alo o seveve sesare le de biare mo yo totomra fogia domia ko e wo le be naza domia ye ko ewole benaza na gere amashi jira de sia de kele Ghana duema ele tepesia tefe amashi yo amashi jira de sia de kele Ghana vonenye ben stolars yo alo na dibi afla amashi ele gbosusuma ofe kapo jesi ke na yo enye 0243 6485 79 0243 648579 0243 648579 Shombet ultimate kanu yeke gale jijodom na nyonu le gapofo ya ma yenye ofa damemi ko na be Shombet hair food yenye nu yeke gale jijodom na nyonu mi ontwi o kemi meten nanu mi soro wo afifia Shombet ultimate food ever wane yi kwaja agba be ne gbochu dom at least the kare no bag mana na ko nasro na wano sisim de tama na mlo haji kwa kpobe fe tama lili ada no tamene oh Shombet food na nyonu le tugbejem le ofeta am nyonu de se ade fe tugbejeja ejego mochu edai kele tani leke da hella ekpere nyonu fe tugbejejo nti ofe kafo jesi 0243 648579 0243 8579 ekpobe yenye ko maji koma ela bazigedi ya nenye me na nyimloga Shombet ultimate yesoro nye ko henam nenye betanye le tale nye duma yenye nu ike mokolil na nye ngonu kwa eje do wo go mepepe midawo kagbo ago boyo zigbozi eton msolo tona ba ago ewizo no solo bien nyenu kola le wizo dum no ma dogbe na okata so yen ji fa goglo ma ba mi ga dogo gba ye ha medak be mo yo na to anu deke mi da o mi la gomejege egba va ha fi mi je egomegba mi nu fuga tun gbogbo nti na nye be eyi vama manya robiege kure enu ko yo be hu yefe plutôt ngakei ni makabe yi mi ati angogo tefemo egba mi gomeje gala
le dzɔdzɔme ƒe nyawo ma leke tutu amegbetɔ wɔ hedzɔ va xexea me vɔ hafi míava teƒe ma ame aɖewo kpe ɖe mí ŋuti nyitsɔ kɔsiɖa yi va yi yi ke yi si tre le mí ŋuti wo dometɔ aɖe nye ruda gadikɔ gadikɔ ya hlɔnkɔe wònye nye ŋkɔdzro nena mi 11 Ghana cedis ye nemake nye lawɛ alo lawa Francis nena mi 11 Ghana cedis dzokpe David kɔmivi nena mi 10 Ghana cedis dzokpe ya ŋkɔdzro wònye John Mensa Adamu nena mi 10 Ghana cedis Matthew Damelia Kojo 21 cedis ye nena mi Father K Agbe 20 cedis ye nema kenye miano Eunice Aheto nena mi 15 cedis Aheto enye nture ka pay kano nyonu gbogbo do mano nyonu oji vu ba ji nture ka deme ye mi yobe Aheto le venyigbaji ye nema kenye Kwaku Senyo Toklo nena mi 10 Ghana cedis no yo amara be senyo na senko sekwa ame yo oli ofe view ofe se Zanu Anthony 20 cedis ye na mi amaro ha je visa no ji visa na nye ntwa wo ye be Zanu ama wo yo na nyonu be zasi ta na se Zanu ma nkoma ye na ma wo le ma Mike Keto 5 cedis Keto mana mare twene via do ma hi ahamasi mo le da made va me twon koma ye kwati wanya Abraham Aho 20 cedis ahola kwaduro ikenye hronko odumoto reka onye Victor Do dominya bono jivono vi ye pluggerwa ye mi yobe do ye na makenye Vida Aboshi jikujiku to yo ko mo chona kulu no pe vi o no Aboshi chono pe vi Mike Komla Amuako 15 cedis ye na me Vida Aboshi 10 cedis Victor Do 11 cedis Abraham Aho 20 cedis Mike Kobla Amuako 15 cedis Thomas Jeke 21 cedis Jekla Ame Che Kwaten Adegome Eric Agbolete 10 Ghana cedis ye na me Nkwema Tobizo Samuel Mensa Nkoya Marocha be ahanu nkone amarochwe vanye menye ame tutu twa ye kwete agba mene na mi 40 Ghana cedis Victor Do 11 cedis Anthony Kotoka nena mi 21 cedis David Amediku Ronkoe wunyenye nkodjuru 10 cedis Happy Ahedo Ronkoe wunyenye 5 cedis Joseph Wonder 10 cedis ye na makenye Ben Degbe na mi 50 cedis ni chokosra evai no be Degbe kwa na marriage nchuvi de vija ekoku yo guy viji go gaji nchuvi ayuma yo be Degbe alo Degboe Daba Philip Dagba Horonkwe wunye 31 cedis ye na mi ye aho Angoloma alo apanyi ba ma hu ava da afia mi tsua Madame Namib Mian Kong Tong Yen Amwao Ye Nuhenya Mwa Madame Nam Aka Ayi Mira Biako Maga Aga Atoyina Mizazra Ema Namib Ayi Mau Gan Le que tu as le top le nom be ava gere ntilama eda fosu ya futu to fa wo ka va do kozogba wo no kata no sovo ye o po ba fia ya de ba ya wo ntila le ya gere ma ava fa pe rokui fait que le recueillir la fille m'a oué le mien no via m'a oué le mien nyonu musu m'a oué le mien la nyonu le oma
Mawu ye fefefem kple ne mete ɖe nɔvia ŋu be ye kpli mi fefefema Mawu kple Mawu ye fefefem ne tsi me kɔ nɔ hã Mawu ye me kɔ de ɖokui me so eyi nuwo eye wòva do Kozugbe vɔ ye nuwo katã wosɔ ye wòte gbedodo agbe Hallelujah. Amegbetɔ Mawu nyɔnua ye nye Helu. Ŋutsua ye nye Soha. So ŋutsu nyɔnua Mawua ye ƒoƒoƒu ɖe gbetɔ me. Etɔ nye Hamugbetɔ. So eye wòte gbedodo amegbetɔ hallelujah eyi egbeɖiɖi agbe metɔtɔm le elabe kekekeke Mawu me ke wònua yɔ metui le anyigba dzi ebe hu dze ŋgɔ yo sawoe aɖe hã sawoe ametɔwo etɔtɔ ge woyi ɖe tɔtɔ ge woyi ɖe fume ke yawo tɔwo ebe nu keawo nu ya ebe nu keawo nu ya wo be tɔme zãme nye le ebe hu dze ŋgɔ yo sawoe aɖe hã sawoe ametɔwo tɔtɔ ge woyi ɖe ebe tɔtɔ ge woyi ɖe fume ke yawo tɔwo eye wòdo agbe seawo elabe nu ɖe sia ɖe se eye wò gbe dom agbe ƒe se amegbetɔ ƒe sea metɔtɔm woʋu kekeke wòva tɔ azɔa tsaƒu ƒe goglo me ke wòtɔ so ye mama dze ŋgɔ bia be leke wòzɔe hã agbe ɖo ŋu nɛ be hamue ba amegbetɔ yi ke nye xexea katã ƒe ƒuƒoƒoa ye zɔ gbɔna so afi ma nya amue ba so meɖe me na mi be menya amue ba so eyi amue ba ma doa ye nye nu gbagbe gbãtɔ do agbedze gɔme ye megblɔ na mi be wòdze gɔme nenema tsaƒu me wòzɔ sui nu ɖe sia ɖe tso Mawu me gbɔna va anyigba dzi kɔ tsaƒu me wòtona hafi dona so tsaƒua va zu mate be tsieƒu menye tsiaƒu tsieƒu the conscious impregnator of life nu ɖe sia ɖe tso Mawu me gbɔna eze wòto tsaƒu me tsaƒu ne dzi nua afi ava mata ne kpo ne nyɔnuwo ƒoƒu ɖevia etɔ me wònɔna etɔ ma me wòlea tsaƒu tsie etsi ke nɔna dɔme ne mianɔ yi ke ɖevi woblana ɖe nɔvia menɔ tsi wobia menɔ tsi tsaƒu tsie dze tsie ne tsie kɔ nyɔnua ŋuti ase be woatso nka still salinated water aga doni kple sukui hafi so etɔ me wonyi míaƒe fu le now eyi amewo ba do nenema ele tɔ me ele ɖe kpe ŋuti sãa ne tsaƒua mia etsi ekpa ŋuti ŋdɔna dui tsaƒua gagbɔ gaƒoƒo ade megbea egaɖo tɔ etsɔ nenema ke ezu gotalã va su tɔmelã ezu gotalã va su tɔmelã nenema ko le dzi ʋuu aɖo yi tsaƒua na dzagbo ava kli le kpa ŋuti ke ete tsi ƒuƒu afi me tɔmelãwo do tsoe ma ʋuu tɔmelã ɖewo va te zozo eye zozo egbegbe hã ne etɔ dzi akpɔ tɔmelã ɖewo zona zozodri kple lãmɔ katã wo zona so wɔ nenema kɔ zu xevi ma ko le dzi eyi gota awo azu atsi tɔme gota ʋuu ewɔ nenema fisia afi wòlea enu srɔ̃mee wòle amegbetɔ hã fia woda wò ɖo ne va ge ɖe
te fa de wa ni ha la fi ma je ba na po be du nu ma ji afi na ton a chi agbere afi ma so nous gbàgbé de chia de quoi afia o poroku le quoi ni ha la fi ma je ba po be du te fa fa seji du ife ni do nu ife zo zo maji na we na ma na du nu aji na ka ga la shi na ko azabe na zo ran go go to na ma ka ko na da fiere na so nu vo mi ha oba na so fa na so vo na ka ga na go azabe na ga ji nu bu aga no so na ma ko agbele ji fu ka o ko na o ma hu o ku a ka aga yi da level bubu o ku level bubu o ku level bubu ka o va do chimpanzee ji amakase so chimpanzee a bobo ga troi de chafuma va get dolphin ni takpe so takpe ama ye ufufu ni o kata la ni beto soin le la o ati o klo ni ma ufufu ye fu we fa susu o ko la o ati o klo ni o kata o va su ta pa ni ya mi ta fa po le la o ma unu o va su ta pa la ko be ta pe allo chi blibo sharing consciousness and ta fa po unu so ta pe ama hi la ya amagbeto fa gbogbo va do azon ye o so beto fa ti la koko dogo kai o dogo a magbona mi ba mama hu jangwa mi mo dawe li ko meja hamwedu ayo va go ba hamweba amagbeto ai le moji amagbeto jizo pola sika du nu kata fufu do ke fu nu kata fufu de ma ye hamu la ba afi wo nu kata ma wo nu kata la ba la ba ma wo nu kata e o po ba nu kata wo so hanwa yo ba wo ma beto do fufu de ma ka ma ye ne ma do amagbeto do zonto zozo ma kata po nta fa le zozo ma la article havio ma hafi va su ambeto so muma ha mu ba to muma yenya no kata fa fufu sikanya mau tron nous de chia de le tutu badua ma kwa o ma beto aduji so hamwa doa mau ko jizo mi mo dawe le ko meja hamwedu ebelo so dawe le ko meja hamwedu so am hamawa oye mau fa vi gbanto yenye mia evao yenye mio evao ma dakpe na mi da o kagbo be edo ba bia ma wonti na ma dakpe na me sia ma ekele wona ya kpo mi la eganya e wonye ma da pe na mo yo kata wo pepere mu to he ade na wona ya asam hia kobla Davidson sia ya na pe na remienti egba na mi tenga na CDC na makenye miafo iko na be Victor Koku Nyudeka na mi 15 Ghana cedis nyude kama mebona zigede no be ahanunkwa amareka meji fitwa ahanunkwa ne via abalo jivi nge ko be via nke kadrewe na nko chogene ko atwa ahanunkwa ne de via awo ahanunkwa amado uchina afi batwa ahanunkwa
nkɔdworo nkɔyomi yɔ na bɛ nkɔdworo alo hronkɔma wa udomotara ma revatro asiledo wonti atworo kono ahanu nkɔyomi yeme glo bɛ evawa mi me nkware kemele nya ahanu nkɔ kozu bɛ ahanu fei wo no nkɔma yɔ ndo zigede pletotoa yewe be wo no glo bɛ ahanu nkɔ nyodaka nkɔdworo wonye amade atatro bazo ahanu nkɔ nyemanyaleke wocho amegbleto Mary na mi 5 CDs no bi amegbleto ahanu nkɔ wonye nkɔdworo nye bazo ahanu nkɔ amegbleto wonuka ameikenya amegbleto e media gamanwu angloto be amegbleto media gamanwu tonwo be amegbleto a media gale amanwu ameika no ti ogblemi ti otututu no gala afi no ogblem ha nkoi ma afajego kosi 20 CDs afajego kwa zigedi mieto togo to wolo na nko ma chocho hono nkoi wonye afajego jito Benedicta jito no kulabe without kagboti bi akpolenti le tefe he Augustina techi 11 CDs techi ablunkwe wonye ivo ablunkaro le fanyigbaji Jito Benedicta ye na makenya Nicholas Aivon alo Aivon tonwo be Aivon anglo be Aivon nkɔdwuro nyenye horo nkɔfa bi pato no ka ahanu nkɔyo yom amole afo wosen doji na ekperemianti akpe yeho amawo na yirawo doji kwa horo nkɔ ewenye mi horo ma mo to kwa to ade nkɔma goma bubu bore ke mato ade goma kplemi George Kujo ego ha nkɔdwuro onye ye na makenye David ameteku nkɔyo nye nkɔdwuro nye ya ameteku wonye nkɔdwuro gba overthrows wa bia hanu nkɔ ye na makanye alaglo akosia na mi 20 Ghana cedis alaglo ha nkɔdwuro ikenye hronkɔ ufedewe ye nyema ye na makanye Angelina Nelson ashido ha hronkɔ wonye nye nkɔdwuro Linus do vojogbe do enye America jore von of you me ye vojogbe enye hronkɔ ikan amado ucho na be ahanu nko ene amayu kata pepere miente yehu amawu ne yirami alabe mi afodo anu te dojina mi atogbi o kata wona ule kpom ye ka ule chi ofe gafofu ya ma no yirami alabe mi afonu wona de said ke mi wana jeji Daniel nkoya omonwure na miore Daniel fanuku ne na mi 20 CDs fanuku nya de vi ka oji ofofu ike petota ekoji aleti asheke ekoji evia va tota va ihafi uji yo na be fanuku ye na makeje Nicholas gadagbi na mi 31 CDs gadagbi hanu kwa wonye Bennett Mavo 10 CDs ye na makenye Peter Kavi nutegba 20 CDs no be nutegba kwa hanu kwa wonye megbi vivila hamo ye na makenye Israel Nyave 10 CDs Israel nyave amoglobe nyave amobe nyave aboshi kosi baba aboshi kwa enuka plutefe amaro mocho na klowo no aboshi macho Newman asakpo a hunaro fonkwe wonye ye na makenye Godwin awuno Chadie Dovi Victoria Novon obo mi fonu cho Novon ti ba enyicho yawo wame okay wame 11 Ghana cedis ye na makanye Victoria Novo 21 cedis Chadie Dovi 20 cedis Fofo ahiale 10 Ghana cedis ahiale nkojuru ikenye hronkoyolia o dumetodo map John Paul Hosu 11 CDs ye ha hronko kan wunye ye na makenye agbono amuzu 6 CDs ye na mi maglobe amuzu aboko o fa vi ntwufi o fa nkwenye amuzu ye na makenye Jabez dutenya okay Jabez dutenya kwa anu ye wunye zigedia amecho nkwa ye nya susu yeta osia ha mamado Albert Kpogo Bogo amaru twe na be jikujiku nko na ga kamaru ha twe na be nkojuru ne va le eva ofo nkochocho mokwa enami 20 Ghana cedis John Tonye Wonya
John tonye wunya nanami 21 cedis tonye wunya ahamankwe wunye umanya mareke tonye reka tonye kuunya. Martin Satekla 21 cedis. Martin Satekla 21 cedis. Satekla midawo okay mi va Adam ahiati ya nkodru kenye holonko 2 cedis yene na mi Bright dofanyu 10 cedis dofanyu kwa ahamankwe wunye ye na ma kenye Idrisu Mustafa 10 Ghana cedis. Kade Caleb Kobi okay nanami 20 cedis ama yokata uwo ubotosi no fifie so wa mekele nye pomlega popo yembo wo ha na wo towse no mida wo fifie afiemi aleka magbeto wo hajo ye na lemedem dadatebe miowenye amagbanto edo na ma edem miowenye hamua o now leke amamo wo hafi jesi mawo gbogbo na hafi na yire tefema Shombet Ultimate aba ay kama bubule do na yebe masiwa ala be na gasi yak Shombet Ultimate yakwenye Ultimate yika wo khojigbare wo research for 5 years afija amiya wo goma baga ko kosokle Ultimate yo katala du komo yeda na nyebe amade yikale akosombo pe gologo koyobe akosombo sapoa na yide Elder Albert Chemical na wabai amashi yele tepe ma ke amoyole akrade no ide akosombo akrade tepe ke health insurance alobens fitala me noare ke nu jira ko oyo na be nyaminsan na ide tepe ma egba tugba badas na echo hey na okata Shombet Ultimate akre Shombet health food de sia dia ele tepe ma amoyole akati ya wide Adam Chemicals ye na maka amoyole Germany wide Gakpesco alo bless chemicals amoyole Avedakpa wide Atiga Chemicals yikele Avesco Junction ye na makenya amoyole Koforidua Nkrakan wide Connect Chemicals yikele Nkrakan Asiemelu alo filling station yikele Sumenya Moji ke wo na be Nkrakan pharmacy ne de tepema na kpoge ke amoyole Ziofia wide VA Kuyowu Chemicals alo Achu Store ye na makenya amoyo katale Agogo yikenya Krobo Agogo wide Middle Chemicals. Nenyebe na la mia dimle bosu sumo kwa kapojesi 0243648579 0243648579 Shombet Ultimate nenyebe ne pledge agbabe Shombet head food ekparenti na be mi afa no fa dai ke no ma ada jujongenge ada no ga mlom ambo fa judum eklu ye be bo fa judum na kula fi aklu ada gbona tutugele tefe ma mo tutuga bale ko to no vo na na gbe otagbo na no kama papa 0243648579 bidawo leke amagbeto hafi jesi mawo ekpo ehia so kaka mo ba yifu kaka vas gede amagbetoma mawie totrom nenema mawie rokitrom odo untila ima mawokwi shizema doki hu va gede amagbetoma o gede amagbetoma odu vode enlawo ntefe kpɔkpɔ ntefe katã wòkpɔ le elãwo ma woɖu ƒo ɖe ne meŋku ɖe gbeɖegbeɖe o meŋku ɖe dzi o elãwo ƒe nuteƒe kpɔkpɔwo katã nuteƒewo katã wòkpɔ tso gɔmedzedze amoe ba ʋuʋu va ge ɖe ni amu ma ŋutilã ma amegbetɔ ma woɖu ƒo ɖe nu mekpɔ ne wode tum hã menyanya o tafi be elãwo ya woŋlɔ wo ɖokui be awo eyine le level la ne la you are aware elãwo hã wole aware tame bubu le wo si ake yine nya se to lãwo me ʋu kekekeke ne va wu nu ɖe amegbetɔ me kɔa eŋlɔ ma wo katã be woɖu ʋɔ ɖe numanu ok aɖewo yia ameawo ganɔ anyi akpɔe be ni elãwo ƒe nu ma míegblɔna be le psychology ma míegblɔna be instinct si ke nanewo dzɔdzɔ gea ale ne wɔ le numa me nu ya ne wɔ ŋutɔ me tame bu ŋuti wɔ hafi awo ko míegblɔna be the animal propensities alo animal drives si ke le ƒegbe míagblɔ bia le ko yevuƒe lolo tsɔ elãwo wo nuteƒe kpɔkpɔ le elãwo me ale ne zãme
gake edokona nuaga menya nu nana wonu ma wa le na wo fie wa menya o okay so nenema ke lãwo ƒe nɔnɔme aɖewo hã gatsi ameme okay nyigba be o meha keseme meha ezo ehame so gake nu ya te katã teƒe ne kpɔ menyanya ke tso lãwo me ko ehe ne va ge ɖe gbetɔ me ko o ŋkume dzi se gbeɖegbeɖe o now eyi ne va zɔ amegbetɔa mawue nenye ma eyi ne va zɔ amegbetɔ kɔ ŋuti wokɔ so amegbãtɔ ma wɔa wɔwo le kadodo me kple mawu sia ɣi mawu da ɖokui fia wo fisia fi wo le dzɔdzɔme katã mawue etɔ ha gbɔ ne le mawue ave ha gbɔ ne le mawue eto ha gbɔ ne le mawue nuɖe sia ɖe ƒoxlã wɔ mawue ko nuwo da wo ɖokui nɔ amegbetɔ gbãtɔ mawo fiam be wole kadodo me sia yi kple mawu ema dzo le ʋuua eye amegbetɔwo eye amegbãtɔ mawo do amuwoe zɔ gbetɔ zɔ hã emie do kɔ wowu miakplɔm ɖo gake amegbãtɔ mawoa mie le kadodo me kple mawu sia ɣi gake eya amegbetɔwo va gbɔsum wo dodome si wo lãwo me ʋuua akpɔ be gbetɔwo va gbɔsum koa agbenɔnɔ katã dzidzɔkpɔkpɔ fefe havle so míeva nu yi ke míawɔ míakpɔ dzidzɔ wòdo dzidzɔ na mía míeva te asiƒoƒo xexea katã me nu eyi ne wo nu yi mekpɔ dzidzɔ ko li ɖe asi be yawoe va sɔ bit na wo ta nu yi ke medze be naɖu hã le ɖum eɖum nu yi ke medze be nakpɔ kple ŋku ekpe eyi kpe etsɔ gayi nyisɔ gayi eyi nu yi ke mele be nada asi ŋu do dzidzɔ ne kɔ ko eye wɔ nenema kɔ edi nuɖe sia ɖe yi ne kɔ sogota eto wo etome wo ŋku wo ŋɔtsi wo nu wo asi nuɖe sia ɖe ne zã kpɔ dzidzɔ kɔ numa ƒe nɔnɔme etsi me o so nenema mie le dziƒo kaka miamehawo zɔzɔm kple mawu le aɖua edi va te mía le míaƒe vivisese yi ke míakplɔ ɖo eyi ne míase agbe ƒe vivia eyi ne sem koa míawo katã ko ne sɔsɔ ne zazãm be yease vivi ma koa woƒe die me wotsim wòle ɖinawo ʋuʋua blam loho ʋuʋue ʋuʋua blam loho ʋuʋue wòle ɖinawo ʋuʋua blam loho ʋuʋue ʋuʋua blam loho ʋuʋue xexeme diawo katã wole me de gae loo afi me gbetɔ va ge le mawu ŋuti le ma magbia wo ɖeke ɖe wofia be enya ye gblɔm le fifi la be ke gɔmedzedzea míatɔgbewo ba wonɔ ɖokui ɖem fie wo woawɔ yi woakpɔ kadodo le wo kple mawu dome ye be yi ke míeva kplɔ míaƒe vivisese ɖo kpli tɔtɔa enu yi medze be míaɖu enu yi medze be míakpɔ enu yi medze be míase kple tobie le sema teƒe ma míeva ke ɖe wofia be story ye nye story yi ke wode bible me be Adam and Eve be Adam kple Eve va yi ɖu atikutsetse aɖe yi ke le fifia ɖe amegbãtɔ ma wɔwoa wodze agbagba be yewoa azɔ kple mawu wo miena be aŋlɔ kotsikoawo alo detiawo alo ametemawo wɔwo megbãtɔ ma wɔ ɖi melé wo gake ame ya wokplɔ wo ɖoa eɖi va lé wo amegbãtɔ mi be aŋlɔ no be aŋlɔ kotsikoawoa ame kɔkɔe mawo ke do tso mawu ma wodze
ba le wo ɖokui da ɖi ko nye fi wo le kɔnyim wo kɔnyi wo nyi kɔ kakata edi mele ale be wo mele wo woawoe xexame be xexame tsɔ eɖi va le gbetɔ katã me mawoe mawo dɔ ɖe amawo gbɔ wova dzagba fia mɔnu yiwo dodo enye xɔsawo va ɖo anyi so group ma wogagbɔna fifia if you di gava le xexa ma zo ɖi gale xexame wogbɔna group gbãtɔ ma wo dzodzo me xexame ʋu kekeka fifia mieɖo golden age me alebe golden age ya me mawoe trɔtrɔ gava axɔ xexame fifia wole mɔ dzi gbɔna nya woƒe dɔla ko menye be madzre mɔ ɖo no afiɔ va eye wova gea wogagbɔna eɖi ale xexame wogbɔna dege ɖa so nenema xexame zɔ me mawoe nye aŋlɔ kotsikɔwo mieyɔna aŋlɔ kotsikɔawoa menye eye wobe tɔgbi ƒe nya va be yi ŋlɔ ɖe afi ya godzia yewo tso ŋkɔ na mi nenema o aŋlɔ kotsikɔa amegbetɔwo nye mawu memewo nye enɔ anyi ba ame wɔ nuteƒe ke wobe tikɔ edi ame vivisese na be wodzɔ le mawu ŋuti kefi be story ma no ko ma le bible ma ga kefi do ko ma ne Adam and Eve first story ma fi be ye ko nye story e Adam and Eve story ma gbana ko ko ni ale wodzɔ ya ni tututu le etua ma gbana me de gana mi ni nye egu ale egu me de na mi va yi kpɔ ga ke je ma ga gugu a toji na mi Adam and Eve story ya eva blegbetɔ katã de gaxɔ ede be mia gbogbo ma de nyuie aŋlɔ kotsikɔwo nye ame kɔnyilawo fɔɖiɖi aɖeke mele wo ŋuti o ale be woawoe nye agbetiawo aŋlɔ kotsikɔwo ƒe story ma ye ma Israelviwo kɔ da ɖe Bible me the story of Sodom and Gomorrah eye wobe du ma tsi adzo ma nu gbegblẽ wɔwɔ va xɔ dua mawu dɔla va be wobe me va srɔ̃ dua ye Abraham bie be ne wòkpɔ amedzɔdzɔe ɖeka pɛ alo amedzɔdzɔe ɖe atsrɔ̃ dua o be ne ekpɔ amewo agble dua ɖi wosa ʋu wo mekpɔ amewo o be ne ekpɔ ame atɔ̃ wosa ʋu wo mekpɔ ame atɔ̃ o be ne ekpɔ ɖeka pɛ ɖeka tigoɖogo naketsi ɖeka anɔ dzo me abi no ne ekpɔ ɖeka pɛa me ɖeka ma atɔ anɔ du ma me atrɔ dua katã mi aŋlɔ kotsikɔwo ƒe story ma wokɔkɔ da ɖe kefia be Bible me nenema kefi be nye gblɔ mo le be naketsi ɖeka nɔ dzo ma naketsi ɖeka nɔ dzo me ƒe gɔme eƒe nye ma gblɔm le ke be nye be abale ke mi le gblɔm le teƒe ya wonyo awo ekeke vɔ ame ɖeka pɛ mema ɖeka pɛ atɔ nɔ dua ma Ghana mia katã zɔzɔm ma Ghana afi ya godzia ame ɖeka pɛ atɔ trɔ Ghana katã ogadze mɔ ato mɔ nyuie bi da me di ma se topic ya le teƒe ya na dzamo ƒe babiawo ti ɖoɖo gɔme na wo to kuku ɖe me elabe topic yo nenye be me dze gɔme fi la mi te nu gɔme de mi atwe stage one after the other ni dzɔ ne mi va me nana ge na ɖe nu yi ke nye hu gɔme enu yi ke nye yeve gɔme enu yi nye sofiawo ele gɔme ɖe ge ye nema ke yi ke ne kplɔ mi va yi da ɖe amua ebe teƒe yi ke mi tso nye mu na ame ye mu no mu okay betwe be mu alo le muria okay ke vi mi va do teƒe ma voa vi mi gbugblɔ gava megbe mo yi ke dzi mi to hafi dzo le gli me yi ke nye ŋɔtsi le yi ke mi tsɔ hezɔ ame yiwo ke nɔ ŋgɔ ne mi anyi tsɔ kɔsra gba mi gba va fonu etso mɔnti babia yiwo ke le teƒe ya eɖewo meku ɖe nu ŋuti ne fonu kɔtsoe ya o gake menya be enu fiem ne le ta le be na ɖo wo katã ŋuti ame ya be ma bia wo be ɖi wokɔ koklo kɔnɔ enu xemi susu katã wo zã koklo ƒe ʋu tsɔ nɔ enu xemi ɖo ye susu katã wo wie be koklo ɔbɛ ɖe nu gɔme va yi nyitsɔ gake medzi be megbɔna hafi na yi ɖe teƒe ma without egame nya nana o enu hafi ama ɖe nana nu ame le bɔbɔe o ta na ama ɖe
nanu mi alebe mi adakpe na mama God's way ayikpa nana mi te Ghana cedis ayikpa hankojuru pli horonko wonye togbe ke chonko ma nya susueta chonko ma na eviero John home 50 Ghana cedis ye na mi ye God's way ayikpa na mi te Ghana cedis home had the same thing horonko wonye fo banya ba maro no boblombe ahamanko wonye gakenye menya na ma Christian amagachi na mi 10 Ghana cedis zigede na sanko ekeche edo che ewu nkonu kwana na nyabe ama ojiviade na nkwe me hafi eyike pledo aha ta no os listen kokule bi na segom na mi 10 Ghana cedis John Bright akpabli na mi 10 Ghana cedis aha amaru ha otwe na abejikujiku nko na amaru otwe na behoro nko na Ruben Pelu 10 Ghana cedis ye na mi John Kluche na mi 10 Ghana cedis Kluche do flankwe wonye amarba do tano fledo adonye nchugba nta oyo be kulu ayo mota yo be no ka Kluche ta na mi 10 Ghana cedis ye na vire Klufe ne nyonu vire nenye nyonu vi nenye bo onye kosia gbanto onye kosia ka yo mota le bo anye kosifi Klufi yenye ntuvia pa yo mota nyonu aha yenye ntuvia pa yo mota nyonu meda akpa mi dawo William Amekpo, okay, William Amekpo na mi 11 Ghana cedis. Ye nane woto Steven na mi 10 Ghana cedis. Nane woto ria hamankwe wonye. Ye na ma kenye okay, William Amekpo ye honkwe wonye. Ika mo over le totrongba 11 Ghana cedis ye na mi Mike Mojaka na mi 10 Ghana cedis mujaka ha zigedi ahamankwe amono chomi ye ntokwate adenkoma goma Vida Okanse 10 Ghana cedis ye na mi ekpe senyu 5 cedis nese ole mi atogbe nko bi ekpe kwa na kwa mi atogbe majikujiku vi onye oji viara oku vai hafi ocho ovaji eta ochebe ekpe aboji set 20 cedis ekpe senyu 5 cedis aha aboji ahonkwe wonye 20 cedis ye na mi dugbache dada na mi 11 cedis mebe dugbache obi anworo lo dugbate o nenye be dugbache nenye be aha nebe dugbache yo obi anworo na kefe be ame yo mo be degbe a oyo moto yo na ma nye producer so na mi no nworo mi na mi ano nworo no nwe ye na ma kenye ma wie na Eric Tomekpe na mi 10 Ghana cedis aha jikujiku nkwe wonye Dina Tenge 20 cedis Fafali Ami Yaka 5 cedis Charles Anyete 10 Ghana cedis majuto nkoro tasa yaka aniu nkojuro nyenye horonko gaka zigedia amu no nkochomtu gomejeje obe yaka kwa jikujiku nkwo ewunye nkwo ike wacho ando enunyon aku alebe nanyebe akusa nkoma utogbia maga wo feviwa wo wenye nkoma utogbi ye ne makenye Tomekpe mawie na Eric Tomekpe zigedia obro na be amotwe na be hanunko ne no wie be Tomekpe ofuero gbogbo legbe heyi na aha ye na makenye deku nko mekwe kokem deku ehronko enye nkojuru nyenye hronko na mi 11 Ghana cedis benya be kafefo obanworo na mnyo mekwe kokem John Kobena Achem na mi 30 Ghana cedis Mike Sena Blame 10 Ghana cedis Adam Ajo Nyavo 1 cedis Mike Aite 6 cedis Jiwonu Akpese 20 cedis Tabitha Golo 2 cedis ye na makenya Kosiga Segbe 10 cedis Dugbevie okay Dugbevie Philip 20 Ghana cedis nkoyo Segbe haselili nkwe wunye Golo
ye han ko dure wonye kenye horon ko gbavazu ahanu ko akpese horon ko wonye ye na make bada ko manya gboro mi okata be mi pere mi enti egba ke amayi okata me pere mi enti wajagba be to neva afi na wona na wunu mi dawo ma bi obesusu kata ochoko kulo fofu ko no enu khemiro bangwa abe kokolo nko kokolo kokolo la kududu ye nu manya nu manya manyen ka gina la e ma ko ba mala shu que su koto akano ba kududu kwa nu manya now nu manya hamidan gadama ayiro malayo akaya ayetoy opo sofufu yua da anya ba papanu vio anyo vie so ado o va gabe ono anyi chile flower ma ko va no do reji lo ro ngo gbani alabana vie o gbana fi ko yi alo anyo gbana ko o va chi do ma cái ô chi rồi mà nên mà ai rồi cái là con nào là phía đấy thì rồi lên quả rồi cái vai rồi gì avaliable ai à mất đủ na qua nó việc cả tao vu cô nó na lem cái hồn nó vu mà quả qua nó việc ở nó cuckoo alo heavy ở nó cuckoo i rodo la heavy dana mako miam gbeto ha miele ma megba hoho fifi life ya be vivi sese izo popo ko yin mi afa tadojinu hafle e habla ko ye we are chasing the ball of any izo popo no share the woman la izo popo ko jimnele so ni chanu yuma be mia awonu e mia pojizo e mi chinu yuma ni o ha zozoma nyabe zozoma nove enyu akpe vondi gbogbo vondi gbogbo nyuodi gbogbo von ho nyabe gbeto chia enu yuma be apojizo ko ho van lo do de nu ha yo ma chimna la jia wono lo da magoji mia buneto na be a chino yo ma ti kayo ma nya benu mala fma wono lo de jiba ne manyo ga chiro ma ne ko no do hu nyonu ye na ko kaka kana ko do hu kaka na oni musu de kere na ko kaka kana ga na ko kaka na oni kaka ka yamanya ba ko na va gada ai roma hibe va gada tete poma ai na gaza mana na ma me ha tremo la fma lo ko la ba yi ana aux envois qu'on va voir chioko que egbojo azo so ai na va gada mama woli di na o vous voir blamlo oui mi mo vodu dans la vie vigna le comme dans l'eau ta vie mi mo vodu dans la vie vigna le comme dans l'eau Dalo swe dawrinadu mi sevudu daw via de mal jojo mal aviji udum toke amagbetoy lidom va mi honamlu ayo va ko pagale mo be ode ozu mama utade nuala onti over bia over nu ye na wahi ajo na so ko clove na so gbon ve na so haive
Et na so la moya. Ovu bum na la. Ala ba ovu hogo la shoy o hogo shoko. Et voit ce blue le ma o ko. Ka fa. So ajabo so ovu. Akodole fu man Adoli ovua ovua. susumata oza ovu Oza kono ovu kono. beta ko manya glo now eyi dans bo mata sele egbeton ti ajo version bet ontiment am glo be nye do fe ekeval pepere nwu wona mo egba glo be zigedi agbe me mi va he mi na mi gana mi ano mi rekufunu no se anu kejolo agbo ko na glo be gbogbo po fure na mo ewunyo mi de susumara mi akweta ntu metena dokisro abu be gbogbo le fude manya de se de nye gbogbo adoli ade determinti tamo bubu enya voade jole ji okroto to we bo susu jora de dokium ne wo de kide ha wo mutwi a metegbedodogo ta ne ba rap mokwa en lebe soro no wonka ne za shon bet ultimate alele magbe now alebe ne mlanya gabofore ka magbe ne fokore gbedoga ba ntu ne shon bet ultimate oh my god if ya ye vale if as wa kpo no ne mi ontu pe kapoji 0243 648579. Maybe I play like Bosusu man 0243 648579. But the Mazamon Popo, if you feel like oh, Namanyan, Mia Perfion, Ikele, Mia Devu, Mia Perfion, Guy, Kenya Mama, a toy KG,